Ishomero ritwire ryine bitarikumara ekibirenge kiteganisa beegi ekyo nikibaasa kwija kuhinduka omu bwire butarwahare bwanyuma y'ebibiina nka Iqra Association kuruga Mbarara, Zakat na Salam Foundation okuruga Kampala kurugayo bakakwatiraho ishomero eri. Naye kakati wenjogerera kirabika ekintu kyasize ettaka tugenda kufuna classes ezirimu sementi. Ekyo yabadde challenge y'amaanyi. Ebibiina ebitaliimu madirisa, bitaliimu birawuli, kwegamba n'obutaba na bisulo, tulina ne toilets ezimu naddala ng'ey'abawala yonna yajjudde. Abantu biija kubombekera ishomero eri n'ebibiina mushanju, library hamwe n'ekizimbe ky'okwegyeramu za karimagezi. Semu ebibiina ebiri modern eby'omulembe okulaba nti tusitula solidarity n'okumotivating abaana bano okulaba nti bamanya nti mu nsi eriyo abasomere mu masomero amalungi e Kampala naye batujjukira naffe gye tuli. Tetwakomaga tuzimbe ebizimbe byokka ebya classrooms wabula ensi etambulira katu technology etambulira knowledge nga bwe tugamba ino okubanga omanyi ebigenda n'okubivunula kye bitegeeza. Abantu bongera bagira ngu batwire ne benda ishomero eri omu biro by'omu maisho kuba ndyejo nisubwa bato hamwe n'abantu bakuru. Yeetaagisa lisomesa abaana b'eggwanga wano abaana bagende wali ne Asha Girls esituke kubanga fasilite ezo zikyali admit redundant. Lwaki Kishuro twasalawo okujja tugenda kuzimbawo classes 7 naye twagala kino kitegeerekeke mu 7 omwo tutaddemu classes engazi 2 ng'emu ICT room ng'erina ne store. Ebirasi mushanju konka bibiri bine specialities zabyo kandi okurijira Dr. Matuva byanagamba niza kuba n'ishomero ryo kwegesezamwo abantu abakuru ombwire bw'ekihumuro abaana baba bahumwire abantu bakuru nibararomu Aisha Girls nibijana bashomera hati nareba ebyo birasi nibasa kuhundurwa tukore streams ibiri. Ishomero eri nirikwatirwaho gavumenti kandi abebembezi kuruga omu disitulikiti baraganise kukwatanisa n'ebibiina ebi kurehereza ebindi ebirutiine. Minisita n'abaziire n'aba House of Zac n'abandi bitongole bindi tujja kwongera maana, tujja kwongera supervision iyo na timu yawe na ba inspector turebeke ngu first grade emwe yargaho amakuru gasha kwa Gerard Ahimsibwe awatari West Murisinjo.